Ndagusuhuje kandi ngo ikaze udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update. Ese waba wamenye ibyo Ingabire Victoire avuga kuri Cogamo? Naho muri Congo General Mbara ari ku mavi asabira ingabo ze zisumbirijwe na M23. FARDC yatangije urugamba rwo kwisubiza Bunagana. Umusirikare wa Congo herutse kurasirwa Rubavu agiye gushyingurwa. Nyuma yuko ministeri akubitiwe muri kiliziya yabonye karinzo nk'izindi. Reka ya makuru nandi yose twabakusanyirije tuyabagezeho mu kanya. Aya makuru reka tuyahere kuri Ingabire Victoire uvuga ko yangiye kwitabira Cogamo. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Ingabire Umuhoza Victoire, yavuze ko yangiye kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri Commonwealth yabereye i Kigali mu Rwanda mu cyumweru gishize. Ibi umunyapolitike Ingabire Victoire yabimenyesheje umunyamakuru Latika Burke w'ikinyamakuru The Sydney Morning Herald uherutse kumusura. Uyu munyamakuru kandi yari kumwe na mugenzi we Jane Flanagan ukorera The Times ku mugabane wa Afrika. Ingabire Victoire yagize ati: "Ni muryango ki wakora ibintu nk'ibi? Umuryango uvuga kuri demokarasi, yibahirizwa ry'amategeko, ubwisanzure mu kuvuga ariko udashobora kwitabira." Iyi nama ya Cogamo Ingabire avuga ko yangiye kwitabira, yitabiriwe n'abantu basaga 4,000. Naho tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za FARDC zatangije urugamba rwo kwisubiza Bunagana. Imirwano ikomeye iri kubera Canzu na Bukima, akaba ari igitero cyoherejwemo abasirikare ba FARDC bagera ku 5,000. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune dukesha amakuru ivuga ko mu rukerera rwo kuri wa kabiri ingabo za FARDC zibifashijwemo na FDLR, abarwanye bayobowe na Lieutenant Colonel Marius, batangije imirwano ikomeye mu bice bya Canzu ni muri groupement ya Jomba. Umuturage utuye Rwankuba witwa Nyirakaraza yabwiye Rwanda Tribune ko abaturage bo muri aka gace bararanye ubwoba bwinshi kubera urujya n'uruza rw'ingabo za FARDC, FDLR na Mai Mai bakomeje koherezwa ku bwinshi muri ibi bice. Andi makuru avuga ko abarwanyi ba FDLR babarizwa muri Batayo Club yitwa Abazungu bayobowe na Major Inkodosi bataye hitwa Bukima ku birindiro bya M23, ibisasu bikaba bikomeje gusuka ku misozi ya Canzu na Runyoni. Ntaramenyekana baba baguye muri iyi mirwano cyangwa ngo bakomereke, gusa iki kinyamakuru cyashatse kumenya cy'umutwe wa M23 bivugaho gihamagara Major Wiringoma ntibyakunda kugeza ubwo cyasohoraga iyi nkuru. Naho General Mbala ari ku mavi asabira ingabo ze zisumbirijwe na M23. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Celestin Mbara Munsense yitabiriye amasengesho yo gusabira no gushyigikira ingabo ze zimaze igihe zisumbirijwe na M23. Na amasengesho yabaye kwa gatandatu tariki 25 Kamena abera muri Stade de Martyrs ya Kinshasa, ari nayo nkuru iri kuvuga muri iki gihugu. Aya masengesho yari yateguwe n'amaterera atandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwifatanya n'ingabo z'iki gihugu ziri ku rugamba. Musenyeri mukuru Dodo Kambane wayayoboye, gusa yanitabiriwe n'aba ofisiye batandukanye ba FARDC no muri polisi y'iki gihugu. Amafoto yashyizwe hanze yerekana General Mbara ari ku mavi akikijwe n'abakozi b'Imana asaba Imana kongerera FARDC imbaraga zo gutsinda umwanzi bahanganye. Kugeza ubu ibyumweru bimaze kuba 2 inyeshyamba zo mu mutwe M23 zigaruriye umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa Kongo na Uganda. Ni nyuma y'ukwezi kurenga impande zombi zisanze mu mirwano ikomeje kujya imbere muri teritwari ya Rucuro ho mu Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za Kongo n'abari kuzifasha kuri ubu bakomeje guhanyanyeza kugira ngo barebe ko bakwigarurira uriya mujyi, gusa inshuro nyinshi barageragezaga ariko M23 ikomeza kubasubiza inyuma. Icyakora iki gihugu gikomeje gushinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zaba ziri inyuma y'ibitero bya M23 ku ngabo zacyo, ibyo rwo ruvuga ko ari urwitwazo rw'abayobozi bakuru b'icyo gihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi iri kwiyegereza cyane Amerika kugira ngo yifashe u Rwanda na M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyegereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ziyifashe u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba mu mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho iki gihugu kiri mu burengerazuba bwarwo kirushinja gufasha M23 mu mirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ikinyamakuru The Africa Report kibanda ku bucukumbuzi kuri politike yo ku mugabane wa Afrika kivuga ko gishingiye ku nyandiko n'ubuhamya bw'abantu batandukanye bigaragara ko muri ibi bihe Kongo ikomeje kwiyegereza Amerika. Iki kinyamakuru gisobanura ko Kongo ishaka ko Leta ya Amerika n'inteko ishinga amategeko yayo bishyira igitutu ku Rwanda kubera uruhare irushinja muri iyi mirwano. Kongo kandi ngirashaka ko inteko ishinga amategeko ya Amerika ikora iperereza ku ruhare ishinja u Rwanda muri iyi mirwano, ndetse kandi ngo Leta y'iki gihugu kiri mu bihangange ku isi gakomeza diplomasi yayo muri aka karere. Leta ya Kongo kandi ngirifuza ko Leta ya Amerika yakwemeza M23 nk'umutwe w'iterabwoba ikajya ku rutonde rumwe n'indi mitwe ikorera muri iki gihugu nka ADF ikomoka muri Uganda na FDLR ikomoka mu Rwanda. Mu gihe Amerika yakira M23 ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ishobora gushyira imbaraga nyinshi mu kuyirwanya nk'uko yabyemeje muri politiki yayo. Ambasade ya Amerika muri Kongo iherutse kwemeza ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri iki gihugu zijya gufasha M23 mu mirwano nyuma y'aho tariki ya 13 Kamena uyu mutwe witwaje intwaro wari umaze gufata umujyi wa Bunagana n'umupaka waho.
Ubutumwa bw'iyambasade kuri iki kirego buragira buti: tubabajwe bikomeye n'imirwano ya vuba yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'u Rwanda zagaragaye ku butaka bwa Kongo. Imyitwarire y'ubushotoranyi n'imvugo zikongeza bigomba guhagarara. Yakomeje igira iti: ibi bikorwa byongera ibyago by'urugomo no gusenya uburasirazuba bwa Kongo kandi bigira ingaruka ku batuye akarere bose. Ubutumwa bwashimangiraga bwatanzwe na perezida wa komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga Bob Menendez tariki ya 13 Kamena 2022. Menendez yagize ati: twamenye amakuru avuga ko u Rwanda nanone ruri gufasha abarwanyi ba M23 mu bikorwa by'urugomo mu kugaba ibitero ku ngabo za Kongo ku bari mu butumwa bw'amahoro bwa UN n'abasivili. Tugomba kubikoraho iperereza tugafatira ibihano abafitemo uruhare bose. Ambasade ya Amerika na Senateri Menendez bagaragaje ko u Rwanda rwinjiye muri iyi mirwano mu gihe urwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mupaka EGVM rwahawe inshingano yo gukora iperereza rutarasohora raporo y'ibyavuyemo. Umusirikare wa Kongo uherutse kurasirwa Rubavu agiye gushyingurwa. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze iminsi 10 arasiwe mu karere ka Rubavu ubwo yari yavogereye ubutaka bw'u Rwanda agiye gushyingurwa. Uyu musirikare witwa Mokiri Kingombe Monyoro Bebe yarashwe tariki ya 17 Kamena 2022 ubwo yinjiraga ku butaka bw'u Rwanda arasa agakomeretsa abapolisi babiri. Nyuma y'amasaha make yarashwe, urwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka rwahageze ruherekejwe n'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda na Kongo rutangira iperereza. Uru rwego rumaze gukora isuzuma, imbangukira gutabara y'igisirikare cya Kongo yatwaye umurambo mu buruhukiro bw'ikigo cyacyo cya Katindo. Mu gitondo cyo kuri wa 27 Kamena, umurambo wa Mokiri wavanwe muri ubu buruhukiro, habaho umuhango wo kumusezeraho mu cyubahiro witabiriwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi bakomeye bo muri iki gihugu. Amashusho yagiye hanze agaragaza imodoka ya gisirikare ya Toyota irimo umurambo wa Mokiri yamitswe ibendera ry'igihugu iherekejwe n'izindi z'abasirikare barimo bagenda bacuranga bifashishije ibikoresho by'umuziki bitandukanye. Aya mafoto agaragaza kandi isanduku irimo umurambo wa Mokiri ndetse n'ifoto ye bizengurutswa mu kibuga kiberaho uyu muhango, abasirikare bayikoreye bakora karasisi, abanyamakuru nabo bafotora. Tunyarukiye muri Uganda, minisitiri yakubitiwe muri kiliziya yabona karinze nk'izindi. Umugabo w'imyaka 39 afunzwe na polisi nyuma yo gutabwa muri yombi ashinjwa gukubitira urushyi muri kiliziya ya Saint Michel, umunyamabanga wa leta ushinzwe imirimo n'ubwikorezi Musa Etrero. Ni muri kiliziya iherereye mu karere ka Amuriya muri Uganda. Bivuga ko uyu munyamabanga wa leta usanzwe ari n'umudepite uhagarariye Amuriya mu nteko yari yitabiriye misa muri iyi kiliziya utuye mu gace ka Wera yamugabagaho igitero. Uyu minisitiri yari yagiye gutanga imfashanyo y'imashini ihinga yiha paruwase gatolika ya Wera yari yatanzwe na Minisiteri y'Ubuhinzi. Ababibonye bavuga ko ibi byabaye saa 5 z'amanywa ubwo Okuruti yinjiraga bucece muri kiliziya akerekeza kuri alitari, aho yageze agakora ikimenyetso cy'umusaraba mbere yo kwegera minisitiri utarumwitayeho ari kugeza ijambo ku bakristu, akamukubita urushyi mu matwi, abakristu bose bakagwa mu kantu. Umwe mu babibonye avuganye na Daily Monitor yagize ati: yagerageje gukubita urushyi minisitiri bwa kabiri ariko akinga ukuboko kwe mbere yuko abarinzi be bari bamutegereje hanze binjira muri kiliziya biruka bakamufata. Umuvugizi wa polisi w'agateganyo muri Kiyoga y'Iburasirazuba yavuze ko Okuruti yatawe muri yombi akajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Wera ngo abazwe cyamuteye kubahoka minisitiri. Yagize ati: ikirego cyo gukubita cyafunguwe kuri sitasiyo ya polisi ya Wera, aho inyandiko mvugo zafashwe kandi ukekwa arafunzwe mu gihe iperereza kuri iki kibazo rikomeje. Ubwo minisitiri yabazwaga icyo atekereza, yasobanuye ukekwa nk'umurwayi wo mu mutwe. Cogamici impaka ku mubano mubi w'u Rwanda na Uganda. Inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGM iherutse kubera mu Rwanda kuva ku wa 20 kugeza ku wa 26 Kamena 2022 isize isobanuye iherezo ry'umubano w'u Rwanda na Uganda. Ni inama yitabiriwe n'abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi barimo igikomangoma cya Wales Charles Philippe n'umugore we Camilla, Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau ndetse n'abandi bakomeye ku rwego rw'isi no muri Afurika. Muri iyi nama yitabiriwe n'abasaga 2000 bo mu bihugu 54 bo mu muryango w'ibivuga ururimi rw'icyongereza, hajemo umushyitsi udasanzwe ufite byinshi avuze ku Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Museveni waherukaga kuza mu Rwanda mu myaka 5 ishize, aza muri iyi nama yeretswe urukundo n'abanyarwanda kuva yambuka umupaka uhuza Uganda n'u Rwanda kugera i Kigali mu murwa wakiriye iyi nama. Ubwo yazaga kwa 23 Kamena 2022, Museveni yasuhuzwaga n'abaturage bari ku muhanda nawe akanyuzamo akabasuhuza, ibintu bigaragaza isura nshya ku mubano w'u Rwanda na Uganda. Mu myaka yashize u Rwanda rwakunze kutavuga rumwe na Uganda, aho ibihugu byombi byashinjanyaga ibintu bikomeye. Uganda yashinjaga u Rwanda ubutasi no kwivanga mu mikorere y'ubutegetsi bwa Uganda, mu gihe u Rwanda rwayiregaga guhohotera abanyarwanda batuye muri icyo gihugu, kubafunga, kubambura ibyabo, kubakorera iyicarubozo no kubacyura ku ngufu, aho benshi bajugunywaga ku mupaka banegekaye. U Rwanda kandi rwayiregaga gufasha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo RNC na Kayumba Nyamwasa. Nyuma y'imyaka myinshi ibihugu byombi birebana y'ingwe,
umuhungu wa perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yafashe icyemezo cyo gushaka umuti urambye w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Tariki ya 22 Mutarama 2022 Lieutenant General Muhoozi yageze i Kigali agirana ibiganiro na perezida Kagame, ibintu byatumye benshi batangira kwizera ko umubano wazahuka. Icyo gihe Muhoozi yitangarije ko akurikije ibiganiro yagiranye na perezida Kagame umubano w'ibihugu byombi ushobora gusubizwa ku murongo mu gihe gito. Kuri Twitter ye yagize ati: "Ndashimira perezida Kagame kubera uburyo uyu munsi nge n'itsinda ryanjye twakiriwe neza i Kigali. Twagiranye ibiganiro byimbitse byo kurebera hamwe uburyo bwo kunoza umubano. Ndahamya ko hashingiwe ku miyoborere y'abakuru b'ibihugu byacu tuzabasha kugarura umubano mwiza uri mu mateka yacu vuba bishoboka." Nyuma y'ibyo biganiro hafashwe icyemezo cyo gufungura umupaka wa Gatuna cyatangiye gushyirwa mu bikorwa kuwa 31 Mutarama 2022. Ibyo kandi byaje bikurikira ibikorwa bya Uganda byo guhindurira inshingano Major General Abel Kandiho wari umuyobozi w'ubutasi bwa Uganda yashinjwaga cyane kugira uruhare mu gushimuta no guhotera abanyarwanda. Ikindi kandi cyatanze icyizere ku mubano wa Uganda n'u Rwanda n'urugendo rwa perezida Kagame muri Mata uyu mwaka yagiriye muri icyo gihugu. Uru rugendo perezida Kagame yarugize ubwo yari yitabiriye ibirori by'isabukuru y'umuhungu wa Museveni Lieutenant General Muhoozi ubwo yuzuzaga imyaka 48. Icyo gihe perezida Kagame yakiriwe na Museveni na Janet Museveni bagirana ibiganiro byihariye byibanze ku ngingo zitandukanye ziri mu mutekano mu karere, amahoro n'ubufatanye. Yoweri Kaguta Museveni ubwo yasubiraga mu gihugu cye nyuma yo kwitabira inama ya Cogamu yatangaje ko yanyuzwe n'uburyo abanyarwanda bamwakiriye. Mu mashusho y'amasegonda 5 yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter ariho abantu bamusuhuzanya urugwiro, yamuteye kuyaherekeresha ubutumwa agira ati: "Nyuma yo kwitabira ibikorwa byo gusoza inama ya Cogamu nasubiye mu rugo nkoresheje umupaka wa Gatuna. Ndashimira abavandimwe bacu b'abanyarwanda bitari gusa kubera uko banyakiriye mu gihe nahamaze, ahubwo no kubera uburyo bansezeye kuva i Kigali kugera i Gatuna. Murakoze cyane, reka urukundo ruganze." Umuhungu wa Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi nawe kwihangana byaranze maze ashima u Rwanda uburyo rwakiriye se, ahishura ko Uganda n'u Rwanda ari ibihugu by'ibivandimwe. Kuri Twitter yagize ati: "Undi muntu w'ukuri Kaguta Museveni yinjiye mu gihugu cy'ikivandimwe u Rwanda yakirwa n'abantu ibihumbi. Nabwiye abantu kenshi ko Uganda n'u Rwanda ari igihugu kimwe. Habeho ba perezida Kaguta Museveni na Paul Kagame." Mbere ibihugu byombi ntibyacanaga uwaka ndetse n'intumwa z'ibihugu zari zarananiwe, ariko mu gihe gito abaperezida bombi barahuye baraganira, umwe asura undi, ibintu bihishurira gushyira hamwe kw'ibihugu n'umusaruro mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba.